megalayapost.news. Laingot kibriu kiladuk no ila kajing im mat kata ka deh den baka jahat ka bakit ya ki nonglait nangwan kala kemding kansan kat bakadang yait haki benta jong ka Duriau jong ka Indonesia North Sulawesi Province kate ki jingja bakemding kansan kate ki jahat ka bakit kumba arspa prapungut ki nonglait nangwan kade ki bala jam ta ka singlay ka baleng ba kate ki jing kemding ka bakansan jong kate ki jahat ladon ru ki pasanjar ki bala rengko no sya Duriau Kitulong kubur kitu, bana kita ki arspa prapungun, sispa san pungun, lala menerap neban play yemiki naga jiman saw. Daga jingirap ka kenhun disaster and rescue team. Lembat kinong tondok ka Duriau. Hendri kidang don sakumba sispa lai pungun, kiberang sakut apo ketika jahan. Ketika jahan kebal kemding kansan, ketika kebal tip kumka KM Barcelona 5. Haka bakal kemding kansan haka por bakadang yait Duriau. Batang mari kemding ketika jahan kinong penong kemi jong ketika jahan kila pentip segi briu ke disaster management hakba kilawan poi mardor sya ketika jaka bekemding ke jahan bat ke jengwat ya ki briu kiba 4 lam kadang peteng syacai. Jangan dulu Pak. Mohon bantuan saat ini KM Gregorius Barcelona 5A kebakaran di depan pulau kapal Barcelona. Kapal Barcelona terbakar. Barcelona 5. Cobanya ini. Barcelona 5 terbakar. Barcelona 5 terbakar. Semoga cepat ada pertolongan. Kasihan banyak penumpang yang masih terjebak di kapal. Yang lain coba buang sana ke lautan. Seorang semua di laut. Om, kita solalah dapat itu Pak Adik. Ya, jangan dulu Om. Jangan dulu. Awas kaki. Yo awas. Awas Adik, ya Allah. Alhamdulillah Adik so selamat. Adik so selamat so di atas perahu. Apa? Dari kelas, dari apa kemudian? Apa baru video? Boleh di situ, Pak. megalayapost.news.